Shalom banta perpulungan Tuhan, wari enda isapa kami kam erpalaskan Mazmur 11 ayat pitu. Tuhan adil dengan ngena ate perbahanan si mehuli. Kalak si ngelakukan perintah na ngeluh me ibas adep-adepena. Kekelengan ni Tuhan arah kitab Mazmur 11 ayat pitu enda erlajar kita makana Tuhan ne ngena ate nang dangi perbahanan si mehuli. Janah kalak si ngelakukan perintah nang ngeluh me ia ibas adep-adepena. Jadi adina dibata rengena ate nang dangi perbahanan si mehuli. Ya, mari dagera duras kita ngelakukan si mehuli singenati Tuhan di tengah-tengah kegeluhenta. Amin gia rusur lid perbahanan kalak sila mehuli manbanta labu perlu si balas alu sila mehuli. Tapi justru ibas perbahanan sila mehuli ilako kanjel masih deban manbanta. Silako kelas si mehuli manbana. Engkai rekitekan Tuhan rengena ate nang dangi perbahanan si mehuli. Lagi cocok akak manusia muhuli si ban, lagi terlalu kena. Tapi adina Tuhan, rengena ate nang dangi perbahanan si muhuli. Ya, silakukan sajalah. Sebab kita hati Tuhannya kita cari kesenangan hati Tuhan yang sidarai mesenggeluhenda memang ge. Janah janji Tuhan jenda kalak sing lakukan perintah nang geluh me ibas adep-adepena. Artina kalak sing lakukan perintah-perintah Tuhan enda kegeluhena natkan kedamen ibas ndalani wari-warina. Jadi damai pusuhenda labor kita ken krina bagi surah-surah antas terjadi. Tapi ibas perbeben kegeluhan pe, kalak sing lakukan perintah Tuhan, amin lid pe perbeben kegeluhanna, lalap ia ngasuk ngeluhkan kegeluhanna aludum kedamen ilebe-lebe Tuhan. La itading kena Tuhan rekitekan perbebenna, la ilupa kena Tuhan rekitekan persoalanna, tapi ibas krina situasi geluhna, tetap ia ngasuk ngeluh dalankan surah-surah Tuhan. Ya, maka kekelengan ni Tuhan ijape kita ringan ibas paksa enda, yajuk kami kita, gelah na banci tetap melakukan perbahanan si muhuli bagi singena ate Tuhan, gelah na banci kita ndapkan malaman ate, ndapkan kedamen, janah banci pe ngasup kita lalap ngelakukan bagi singena ate Tuhan ibas geluhta. Amin.